waru. Kun fen wokesin irik wurigat. Wokesin waru. Ngai boy anari. Beta pasa. Urusen verufan eboru wokusulti ewe sabon mira parap. Ngetson verufar verisin. Robwe meniriti. Praise the Lord. Wanneer safari urusen verufan. Urusen verufan eboru wokusulti ewe sabon mira parap. Ngetson verufar verisin. Robwe meniriti. Praise the Lord. Iwe memarat sipwe anari wokesitiu. Ngai wacha si prefen ni wita sefen waru wokusin ngeri wokesir fisu. Purei urerikits pota si poru wokusulti god. Yere god pota si poru wokusulti. Verse 1 ngeri sefen yebi yaiti gerikits why should we fear God? Iwe yibe tapasa. Wokusire wer abichar pung opeken fan papa ngeri ewe sabon mira parap. Afits ngeri char woretsar por poware di. Ope wareiti ewe sabon mira parap ren ugurere. Ope etik ngeri wan kitar mi war ego saiterin. Ope ken ngeri etsa kerwife. Ope etik yatsu wan ekewe pisekin etik fiti meireir mira wumong. Pun erewe sabon mira parap kapas awaretsar. An kewe verfer rafis van urguruk. Ewe sabon mira parap asari bung menet. Verufan a uren antong enet. 6. Ewe sabon mira parap. IVC ekewereng reran kapas. Oh, praise the Lord. Ngeakar maram mefukara rafisida rerwine a apasa. Oh, praise the Lord. Atse kapas yu ekebet tots rafisida. Verse 7. Ausu vereni ekewesetin nebatag. Nar euderi usun non rube. Annabu ekobatau mi aronon non nerier usun non iwen isis. Iwe first waru, iwe first rebu darawe. Urusen verufan eboru kusuti ewe sawon mira parap. Ngechon verufar medisin rupwe meniriti. Mariti god. So first 1 ngeri 7 I tigeri kitsige god. Mira parap si beken mariti. Wat pisekiretik mebetekan. Iwa parai tigeri kitsi kot mira parap auren tong. Wasen uren tong. Mariti kot. Ay puyan nari na first. Wasabon mira parap asari bung menet. Verufan uren antong enet. Verufan uren an got tong enet. Iwa first 6 7 ayuri kits. Usuran ko ta IVC ekorang me verufan renchakar kapas. Oh, praise the Lord. Racha kapas. You have a touch medicine rafisida. You have first waru ay rikits nge yay God si boru kusuti. Oh, praise the Lord. First waru apoputewan ay rage yay God sipwe nuokusiti. Yei God, ewe God mi urentong verufara urerantongen net. Yei God si boru kusuti. Ewe God mira parap si bekerur wareiti. Ewe God vi kapas wie betas medisira visite. Yei. This is the God of the Bible. This is the one kids sipwe nuokusuti. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Verse 9, apasa. Puribinne apasa, afisita. Ngebinne anuk, puriwete. Maraiti God. So, I want to quickly say those before we come into the benefits igeko uan at nuokusuti God. Ngai wat sila nari kala verses akom, purei digirikit sige, yere supuru kusuti, ewe a furry nang me verufan. Ye supuru kusuti, ewe God mi uren kira-kira smetong era verufan uren antong enet. Era ye God si boru kusuti si bebeniriti. Ye God si bawareti si bekerur wareti red pisekin etik medicine. Ye God si bawasen nuokusuti me meniriti. So now that we established that
Now that we establish here is nuokusiti. Me potasi nuokusiti. Por yewe aferi betats medicine. Yes, bore torong non. Uan ats nuokusiti God. Uan ats nuokusiti God. Sugiro paipen. Ngeri kunfen. Ubugu fake meriwu. Kunfen. Ubugu fake meriwu. Si nuokusiti ewe God mi. För rang me för fan. Ewe ats kapas. Vi betats medicine för. Ewe God Israel. Ewe God en Jacob. Abraham. Ewe God severat sabon Jesus Christ. Irai a God, the God of the Bible. Ewe urentong mebubets. Iye a siboruwakusudi. Now that we establish yere siboruwakusudi. Iwe ye siborengirikits uan at nuwakusudi God. Pwebi or ruan at nuwakusudi God. Kunfen. Upukufek meriwu. Uwakisin agora betiu. Ye beta pasa. A furry mocherin medicine miruwakusuti I a rong arsia o abarawer. Praise the Lord. Praise the Lord. Rere God sifengeri. E God sifengeri kit sipapan nuwakusuti kit sipapan meniriti. Iwere at furry a furry mocherin medicine miruwakusuti God. A furry watcherin irradiation miriwakusuti God. Apan rong arsia o abarawer. Praise the Lord. The God that we serve, the God that we fear, the a God sipwen niriti, nupas sipwe furry. Iwere I ebwe furry mocherir. Iwe par I ebwe rong arsia. Iwe I ebepan abarawer. That is very powerful. Ereberong arsia o abarawer. One example, ren and ever sia meruwakusuti God. Iwe a sia geri God. Iwe kota rorogar sia abarawer. Iwe rerewen Cornelius. Si bosugiro spaipen ngeri Acts chapter 10. Puriye a example ren even when mi nuwakuskot even when mi nuwakuskot iwe ye bet kota ferrigeri. Fer sapuregon uwakisin ru e paputawan ewan Cornelius atupon noran nuwakusuti God. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Nuokusiti God. Era tupon noran nuokusiti God. Iwen noran nuokusiti God. Sipochak amet nakatatabe first. Paulus chapter 10. No sipochak wato ben na pare. When Cornelius ever when mi wasen tupon noran nuokusiti God. Iwen norara nuokusiti God. God a esina. Iwe God a esina a puageri ever no the angel a puageri. Cornelius iwi beta pasa rewe sawon ewe son nang a perweri God a tiwa wiatek meam erisia kochar wungau o a chetcheveruk God a esina and Cornelius iotek ngera first na first two epa pute warare ridikitsige Cornelius evera rabas mi tupon noran nuokusuti God. Iwe noran nuokusuti God, God a esina. Iwe God a kekeri even nun choragang itat Petrus. Na verse 19 again nuber Petrus at siwen cek kiki usruwen kurayan we ngun mi ferak kapas ngeri a rasaiwon uruberwen rakutok. Yebi nakopo uta o feitirer kosap tipe warawer om kopwe etir purgang iwa tiririro iga tiririto ige. So you see, and Cornelius tupon meruwakusuti kot merari kiatek ngeri kot iwe kota agiruri choragang itar picha iwe nuke togeri Cornelius ye family iwe medicine
Cha Cornelius e family. Ika kiara was nori with Cornelius e. Era rogo porosen marag. But picho a preach here. Ngera nuberar chiwera kafara farika kapas. Gun mifen a feiti war. Medicine. Praise the Lord. But I say, but Cornelius era 2 ran nuokusiti God. Even nuokusiti God. Mirugu non God. Mi sire yen e God. Mi ware di e God. Mi kukuta God narar yotek. Even nuokusiti God. Mi weweiti yere God. You God I sinna and Cornelius a nuguruk I sinna even nuokusiti iwa ferry. Confen ubuku fek meribu ubuku siragore vetiu are medoera era ferri watcheri ribeiro sirbiru kusudi a rogorong arsia o abarawe riweiran nar example non Acts chapter 10 amen clear in our example kota Sinna and Cornelius tupon ne nuokusudi iwa uti even non chorang a tiraroi Peter pue preach a gospel ngeri Cornelius family. Mariti God. Ngai baner safari. Confen ubuku fek very wu ubuku siragore vetiu erre a ferri watcheri ribeiro sirbiru kusudi a rogar sia o abarawer. A rogorog and Cornelius sia o a abarawar medicine. Cha ar family very siragara washer namnani with Cornelius so. Abarawer. Pota pun a rogorong and even aravas 2 kusudi a rogariatek a erisir a rogarsia o abarawer. Oh, praise the Lord. That's one. If I were one uan as nuokusudi God. Ira pochagurigat ikaruaru eke uan nuokusudi God sipwe nagari kere irare ewin uwarat nuokusudi God iwer God arrogatsia o abarawakits. Praise the Lord. Ren abararen uwan erarewin at nuokusudi God iwer arrogatsia o abarawakits. Praise the Lord. Pureban arabas miruokus God mi sirei yer God mi rugu non God mi sirei yen Jesus Christ mi rugu geyewe a feitoseri God a bero veritas we rennawe mi bar oran meniriti vanu kusudi ranugu igei sirei iwe era first erikitsga a abarawakits a rorogatsia o abarawakits iranare wiruan o ruwarua siboran nagari Proverbs Ige answer one verse chapter 3 verse 8 Obusara verse 7 kosap pusire kieki puakati betsem koboru kusudi wasawon miraparap okun seribinne angau Iwe first waru rere irisum epepachakurira ngerechum esap apagapang. Oh, mariti God. Ewe ewin uarat nuokusudi God a ferry watcherin netiber a rong arsia o abarawer. O ruan uan at sipwe agay at nuokus God iwe uarat sipu paragay iwe irisit epepachakurira ngerechum esap apagapang. That's like medicine to your body. That's like sefe ngeri irisum. Nubarat sipwe ferie iwer nechuts esapapakapang nge irisits epapafokur pachakun. Mavet. Mariti God. Ngay buenari verse 5, 6, 7, 8. Pamen makes sense a kebe si robotu fegan. And Sarabon Foss, chapter 3. Verse 5, 6, and 7, and 8. Yewe tapasa. Koporugue wasawon mira para pren urusan nerugom. Ngekosap nugurugu pusiram side. Kopochet seberi one made sirvin neka ferry. Ngei ebwe eiti goruk. Ewe an mi bung. Kosap pusin eki bueka tipetsem. Koporuwok kusudi ewe sawon mira para okun serivin ne angau. Ren
Oh, that's the kicker right there. Rere iwera irisum epepachakurira. Ngere chum esap apagapang. Mabet wa rera wararen. And God kapas. Yeah. Iran not medicine to your body. Iran nan safien irisits. Ika purer vive fisokura apagapang naririsum. Ika purer vive fisokun apagapang nechum. Iwera ats nugue was sabon mira parap. Ats ceteberi narvetats verisin. Ats nuokusiti ewe sabon mira parap. Okur seribin neangau. Ren irisits ewe pachakun netuts esap apagapang. Mawara dan God kapasvet. Kiriso gerikot. Redaru gerikits. Hai gerikits. Nei keke vetat super furry. Iwera irisits epapart pachakuren. Mavet. I'm not against medicine. Hey, do not think I'm against medicine. I am not against medicine. I simply tell you, a sight me better than medicine. A sight me awarar than medicine. Puriye and God kapas. Ai tigerikits. Ngera rerats lugewa sawon mira para prerusa nerugats. Rerats ceberi narvetats verisin. Rerats sisepusile ki posiati petsem ngesiaru wokusuti ewa sawon mira parap o kun seribin nevingau kun seribin nevitipis iwera ren irisum ebepachakuriro ngerechum esap apagapang. Wavetwa mareitigo there. Praise the Lord. Praise the Lord. So the first one, uan ats nuokusiti God. Nor kunfen ubukufek meriwu a furry mocherin netibats a furry watcherir a parrogorong arsia got apan abarawir furry watcherir rogorog arsia o abarawir. That's the first one. Not kunfen ubukufek meriwu kusurogorebetiu. A second one Rorats nugue was sabon mira parap, norats ceteberi norvetats verisin, norats nuokusiti okuseri metats vingai, irisits epepachakuriro, ngeretuts esap apagapang. That's the second one. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Mariti God. Okay. Siposapora, but Proverbs ike and Sarawan Fos. 9:10. And Sarawan Fos 9:10. I'm famous. I'm a city. A verse. Ats nuokusiti ewa sabon mira parap. Ye popun tibetsem. Ats nuokusiti ewa sabon mira parap. Ye popun tibetsem. Nge ats sirei ewa bin ye popun ats weweots. Oh, variti God. It's time to know God. It's time to come to get to know the Lord. Me bin mirus and bin. How do you know Him? You get to read His Word more. You get to spend time more with Him in prayer. You get to spend time with Him, not fellowship, not church, in the if I were private closet. Raramko bochurin noriate gerijak megot. Ats nuokusiti wa sabon mira parap ye bobun ats tibetsem. Oh, mavetwa. Maritigot. So the first one. Ats nuokusiti God. Mi furry mocherin netibats ika furry watcherir. Mi rorong ats sia. Yebi parabarawir. Yewe exampon ngawagin non fur sapura egon rerewe. Arabasitar Cornelius era tupon neruokusuti God iwe kota usering eriariatek rorogar sia kurero joragang repiche aetorer farafara kapasan nim nugara para farafara ngun mi fera 81 meirisin arabas nariwet Cornelius ewe rogar sia o abarawir. Praise the Lord. That's the example I can give you. Ren Kunfen sapufek ubukufek meribu kusegore vetiu. Era example I give us even non fur sapuregon. Oh, praise the Lord. Iwe second one iwe ats
pan nuokusiti God togori erisigits sipwe togori pachakun noririsits na netuch esap apagapang. Oh, babetwa, our own medicine. Minnam non kapasin God mi edigirikits. Okay. Iwe. Era third one, pasugi, no pipen. Okay, buafara pa sa third one. The third one, iwats nuokusiti sawon mira parap, ye popun tibetsem. Neats, sireya vipin, ye popun ats wewets. Mabetwa. Okay, praise the Lord. Praise the Lord. Pasugiro pipen, ngeri Proverbs 10. Proverbs 10:27. Proverbs 10:27. Ye beta para pasa. Ats nuokusiti sawon mira parap, arakataba marawats. Oh, mabetwa. Praise the Lord. Ay kapong ngeri kebibiri si chorkaton. The last one, second one, amerawarar puere. Uarats nuokusiti God, erisikitsat sipwe, pachakun noririsits, igen netuch esapapakapang. Iwe a fourth one, ats nuokusiti sawon mira parap, arakataba marawats. Our years wari furufan, apan nakatatam. Mabetwa. Ren abara ren kot kapas ngerikits gerei. Mi parai tigerikits nge mi pusiror safiari risits. Ik heb super verriwete koe. Super nuokusiti God. Iwe narats nuokusiti mi ifaiwe erisi risits arepe pachakun. Iwe rechuts esapapakapang. Kasi watsen ngerechu esap apakapang ngeri pusir pachakun. Ewe reita potakosap mosen. Iwe era third one, ats nuokusiti irapopun tibetsem. Iwe a fourth one, ats nuokusiti sawon mira parap, arakataba marawats. Nge yerin marawen koe arabasangay epwe mosowots. Oh, babetwa. Praise the Lord. And Sarawan Fos 10:27. Irabe tayo religits. Ats nuokusiti sawon mira parap, arakataba marawats. Ngean yerin marawere kowi arabasangay epwe mochowots. Mabet waren en kot kapas kirigits kere me wasen fatuts ese paror beti dasipwe ari we ngaweti. Sipwe recap sipwe gis recap. Perwari uche kakara benefits iga kararu uan ats nuokusiti God ngai wacha siboran negeri. Ewin. First ngawan nari eurikits pota ike girikits ike. Why should we fear this God? We should fear him because he's the one that created all things. It's a kapas iwe afisita. Ferifan au rerantogenet irai sipwe nuokusiti. Confen irik wurigat 1 ngeri 8 iga 9 ai tigeri kitsera. Iwe confen ubuku fake meri bu severbet tiu ai rikits ga ats nuokusiti ke 1 ats nuokusiti era rogorong iga aferi mocherir iwa parrogorong ar sia o abarawer maraitikot abarar karuan ats nuokusiti God. Iwe apare 8 tigeri kits not Proverbs 3:5-8. Ats nuguruk narawa sawon mira parap or nugun narbe touch verisin furry fairy touch ngai buan nari posisap cekar quote confen ika Proverbs 3:5-8. Yeve terra Proverbs 3:5-8. Koporu gewa sabon mira parap. Kopochet severi narbe touch verisin. Koporu kusudi wa sabon mira parap. Oku serivin nebingai. Iwe irisum epepacha kurira ngerechum esa papagapa. Oh, praise the Lord. Irisum epepacha kurira ngerechum esa papagapang. Our own medicine. Marreiti God. Proverbs 9:10. Ats nuokusiti sawon mira parap, ye popun tibetsem. Marreiti God.
Proverbs 10:27. Ay tigerigits nge ever bi wakusudi sawon mira parap. Barakataba marawan. Ats nuokusiti sawon mira parap arakataba marawats. Wow. Me makes sense, yeah. Pues ewan bachakura nechum pues apapagapang irisum bachakun graria rai tigerigits ger marawats barakatatam mewari furifan. Wow, it ren uarats nuokusuti ko te. Me fakura warar. So, even miru wakuskot, ever visirei yere got, ever visirei usure got, ever vi weiti nge e got, even got mi urrer velvets, urren tong, urren saram, urrer bun, mi uruserpin, we weiti e got. For that reason, narasirei yere got, iwe aruakusuti, aveniriti. Praise the Lord. Iwo waran nuokusiti aveniriti. Rairi sire pa fakuri pachakun. Neatura sa papagapang. Ebe ferry mocherin. Ebe rogorogasia. O abarawer. Iwe rarin marawer. Ebe fakun nakatam. Meware ferifan. Praise the Lord. Praise the Lord. Nuokuskot esapots met tots wingay. Nge ots met tots. Mi fakun murinda. Nuokuskot esapots met tots wingay. Chang magarabas iwe robofen we roboekis meto. Robofere kia met tots nuokuskot vi mingawike. No. Nuokuskot mi fakun murinda. Mi yor uan ngeri barawan nguruts. Era sogen got. Ira. Era sisap sipa chochogori sisap nopfan. Ngeri wakuskot may very benefit ngeri marawan gurits. Anyway, I say all of that to say this. Eboy fausun at siporu wakuskot. Eboy fausun at sipotogori furry even thoughts no wakuskot. Ay potogori waton non porraus eboy mecherasat sipwe weiti ever vi wakuskot e poi fa usurati por wakuskot kopwe furry met touch weer servi sari kopwe toge met touch weer servi toge iwe kopwe paroput met touch weer servi oput para peutara met touch weer sin necessary. Ira meti potogori wato rare potogori check wato birsirache kia gatsi boe di fausun araven e boru kuskot. Toge got rerusan neru go me kia kum pisekum metas virsir you have. Toge got ren urusan neru go me kia kum. Yo pan toge chararu. Usunchak am par pusitogok. Te gatcherok. Ma reiti got ira beti potogori erre. Redi fausun nikirikin araven eporu wakuskot. Ever viri wakuskot afakun toge kot rerusan nerukan ekiekin megurun me pisakir verisin. Iwa pan toge chararun usunchak an pusira cheri. Ever viri wakuskot obut me touch mirisin kot me obut. Iwe ga pasari me touch mirisin kot me sari.